Hello people, welcome back. Kaya to to mind fresh oy thoge na. Adam koi thore yam phaje. Yam phajaban koi Bishnupur maning dan. Bishnupur maning hai tam ni na dra si ja. Yam phaje. Phaje. Why matek si mau kakak pada Paje koi Bishnupur maning dan ke ba kari khang de da Paje mind se fresh oy mit se khon nuai de sumna kan phone adum yeng bagi phone kha thadoke Paje sidaga phammaga larika paadi yam tin phadu male inga badege sise keno mai da ma khon se hani hana haidra si kai oi jena si ma khon se amna nungsi ba nungsi ni da ta man na ga se hani unang haidai na si ja hani na man nya da ga da Paje Imai chuna chiliva ichiru se Sigi nungsi sini se nungai fresh oy da mind da nungsi se Parai ni mo Paje Paje thaba ma gilak pani Paje mak thak te yeng darak paje mat wa yo re Sai da su lok chen be male mokhon yam tai lok chen ma male dai de chen le ga o ing laowe ni ma patun yo kan da mathak de yeng da bula phaja wa ne je ai ga Paje Swai nung ti le di ti wa kan je thot am ti yaw re